Assalamualaikum ban syupen kan mau ya ke video ke balala ban pa syapi lemba ka merulum channel baro halo kecing ki jeng ikong pindas im dek basong syatan kamat ke office sekretariat kala kota du arpu prakan tatam nadu kesi ke pastang penyaki jeng ikong pindas walong ru lemba ki por badi pej ya kot ke kya aba kila lej pencek lan eksamin dagi doktor ya ikong pindas im ba im sim ladon kono kecing pang halo jong kani kecing syatan jong i tang namar ba im sim labam i isu hadu arpu prakan tatam kata hadu kanyo terek kuceliu arcar pusa wadhapa phai shu embeli konong po konstituensi ulah kerpat ya ki pajba ban yasa halor kan kamat jing yaki jong ikong pindas im wat ulah kerpat tu ya ikong bisim be in weng no mardor ya kene ke jing yaki dak basat ngan namar bo embeli konong po ulah kular bo unyai budin ya ka kaman wat bo ulai ya thuru ba ulai yo ke jing kular halor kane kamat jing yaki henry pan ap satang ya kapor ban pentre na kata kata MLA konong po ulai yai kentu ya ikong binda sebat weng no ya kane ke jing yaki ban ai ke jing ya trelang rengkat ke jing yaisa long MLA konong po konstitusi Senam arajar arko hadin jongka kelam jong covid kat kendai itu nastang ban budin kawan ke election insumala amat penurlong mentah ke senam hagane ke kenti ke ba ke ba la penjob yila budin de ke kam bat ngai kum unong mikmat ngelaju ya kendu ya menteri badi pe ba presiden song ki officer jong ke PWD na ke benta ban budin ban penbit penbiang ya ki estimate penbit penbiang ya ki konsep paper ban pa ya ka proposal bat lale ya kata bat ni sutu aga jing persang ban budin ya ki kampen roy kala amdik surok kala amdik ke school kala amdik umbam di teng marga ni kala di ka projek ke bahe ke jerongsan po pra kilometer di kamlong ke besuk ban yo ya ka sanction kala jukren ni kene na ke po support kum ki pai ba ni de ban yesa tang uso jong ga jing yesa bangila ban poi sung thong jong jing jong ngang klem song thai laga de ba ban kren hapo ying dor ba thau an laga de ban budin dala de hapo sekretariat la ne hapo pludi department la ne sang government banyak keren yo menteri rang ba banyak keren yo menteri beri pek ye ki kam surok kini na kapo so kapor ngai budin na sutu ide ujung e kan no tam ki bapang de bestom nang ta ki bai be school bat kum ta ta de ka status jong ni kwan pensai ki pe ba mo e pi ben hamban ye sha se ki don ki bo ong ba kan no su ni sha de ngin hak iban yesa abang pat yo kamdi ko suk ngon mengamenta bakan long no wadi ka sarkar mangana ka don gijin penmang manganaru kin hak ban up ya ki approval hak ban yo ka sanction kidon ki paperwork ki ban sim ya por de gijin kentu ko jonga ya ki pat ba nungkong ya ki pat ba in subha ban yesa pat ba jong ka dong ka than ki jongi borok sikat tangi la yesa de ki po snam nadu perpapat long MLA manga ko surok ko long kumtu antah ki jong MLA jong ala persang ban si mending senjam ban yo surok ko ba ka kam he kan intermediate lien nadu nongpo hadu omden bat sulucha sonapur te menagi ni ki sausngi laising sausngi rong dang dabban ya keren swaban mars kut kaneka code of conduct ngelaya kendu badu menteri badi pek yang tenat surok ni kendu ek officer ngene keren bat ki hukum bangarang pensai hakini ki sisngi-asngiru haga bedi bat ka proposal ka benokong na donor ka 10 kilometer bat bahadin ketu ya ka basa na 2 kilometer ka bakhatway sadu ka pasan pupra ke jing penmang kalong na ka wolbang lane na ka PMGSY kadang keren hakini ki sengi menero ngadang follow up ya kani kam haga banang ya penbej bat ki official yang peludi bat menteri badi pe haga bana kaliang jong ka donor nalor ka 10 kilometer inang yok susu mentakan poi hadu ha umden lane kala apun cross ya umden kumba arpo kilometer kan poi kene kejing penmang nagaliang jongka Ministry of Donor de kene kede ka ba ki kot kisla kila penkre penkrum ki konsultan kila dep banle ban ba yok ban up stang ya ka approval hadin ba ka ki menteri jongka sarkar pedeng beripet ya Ministry of Donor sepo ministry kin da shong office da kam galayat bar sarkar pedeng magani gede skim ka bahe kam di ka berit de ngi ham panesha te kala poi hangta ngam ong balayo e sanction bar menteri no de henry kumbala ban sutu kemot bakat kum ka assurance na menteri bagi jingai budin gi jonga
kalong ba kani kan long ben ying sui ap tang ya kapor kata kati ka bang kwa ban pensyai halor ka status jong kani bar ka banang sa na lor yang ning ap ko kelim tar seneng bar ka banang sa cido kesan pupra kiwi gilat kelinting bu ong ipi na ka wolbang gidi bla don lupa ka proposal ka basa ka long bestang ban up bahkan ka sorkar kan sign agreement bar ka wolbang hadin ba ka sorkar pedeng kila don ka kabinet ka babiang kenang ba ka sorkar jelah ba ka yo bisa kan suk ban pentri ya kini ki kam di kabahakmat gede kata padahal ke jing syatkan ke jong i kong BCM ngasmo ban kerpat lalu long gabala aba in sange no namarba nagaliang jong akum nom bikmat ngi budin ina ko pot mde bangi susong klikiti nang ta nga kerpat ro ya ki ba abanyesha ba ya ki ngaso ban ai kuble ya iru ibala simkia ban ai kuble na gabenta ki bala let ngolem ki ba ai mensim ban so ban ai kuble magade ka common cost dan dia gijing kerpat jong agalong bin sange no ya gini gijing syatkan akaba in pediang ya gini gijing penbet begijing persyang maha kesensyar pat ba ngasutu ngimla ban khang ya ki ka imut ban le nagaliang jong ngadon tang ban kerpat ba in weng no ya gijing syatkan ba in pediang ya gijing penbet malagaliang jong pludi department ru ki la pun kre ikot kisla long bau DC la nel mak pludi department odap kren ki bikin ai ikot kisla kanang begin syania la ni sum scam ya ka status la ne gajing ya linti jong kane ka kam kita gi di pensai mengadon halor jong kane ka surok nong pom dan sonapur sasin so ban kerpan ye gi pat ba ban yaisha ban ngim aratin ban ong ba hakini ki benai kini ki snem ki banwan mungkin lah ban pun urlong ya kini nam tang jeng toy jong pat ba